Hello friends, kotal job ni notification atiye hastini jobs YouTube channel lo naro jotano lamsago. Friends trini kotal job ni notification ka Agartala showroom ni bisingti na kotal 60 post ye vacancy korka paidi kesang tomo post tong nailene. Te ek number jatungo assistant manager or apply khlai manai chala te qualification nai BBA, MBA te salary jang nai 12000 ni simi 13500 jaratina. Te du number jatungo sales kam cashier jatungo male female jotona apply khlai manai te qualification nai higher secondary te graduate pass khlai jatong ke te noro o job ni bagai apply khlai manai te salary jak nai 8500 ni simi 10000 tin rejak nai optometrist ke chala rok ni bagai te qualification nai B opton or equivalence khlai jang nai te salary jak nai 12000 ni simi 13500 tin 4 number ke was repair technician ke chala bre joton apply khlai manai te qualification nai ITI preferred te fresher में apply te ITI preferred khlai jang nai te fresher ke bo ro job ni bagai apply khlai manai salary rejak nai 11000 ni simi 13000 jora tin rejak nai te 5 number tongo MIS and accounts assistant ke chala ro apply khlai manai te qualification nai BCom plus Tally and Excel khlai jang nai te salary jang nai 10000 ni simi 12000 jora tin te marketing executive ni bagai ke chala bre joton apply khlai manai te qualification ke door te experience prepare with two wheeler te high qualification tongklai te salary jaknai 1500 ni simi 10500 tin salary janai to friends job ni bagai apply khlai ke te iro jak tongo ndrok ni biodata with recent color photograph photo tino te gmail jak tongo gmail tina 7 din ni bisingo norok send khlai marinai te document submit khlai mane pore no interview lajaknai interview ni bisingtino narok o job ni bagai selection khlaijaknai।